muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi murumvira ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze duhere ku ngingo z'ingenzi. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru uburezi burimo buradindira, amashuri menshi yashenywe n'intambara hagati y'abasirikare ba Kongo n'abarwanyi ba M23. Nani buno nta mwayo dufite ukija ku ishuri, abana babayeho imibereho tubayeho n'imibereho mibi cyane. Uyu ni umwe mu babyeyi bafite ikibazo cyo kohereza abana babo mu mashuri muri iki gihe muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Nigeria indwara ya mugiga imaze guhitana abantu 26 mu majyaruguru y'igihugu, mu gihe muri Tanzania bavuga ko hari ubushita bw'inkende. Uganda yohereje abasirikare mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo ifite ibibazo by'umutekano bikomeye muri iyi minsi. Naho Amerika na Ukraine batangiye ibiganiro muri Arabiya Saudite, ibiganiro bigamije kurangiza intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Narimaze kubibabwira mu kanya gashize gato cyane, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'intumwa zibaherekeje bari i Jeddah muri Arabiya Saudite mu biganiro bigamije kurangiza intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu 2022. Team Ishimwe yaduteguriye iyi nkuru. Ibi nibyo biganiro bya mbere bibaye birimo umutegetsi wa Amerika na Perezida Zelensky nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump yamwakiraga mu biro bye, hakaba ibyagereranijwe nko guhangana gukomeye hagati y'aba bategetsi bombi. Nyuma y'uko guhangana, Ukraine yasuzumye uburyo bushya bwo gukemura ibibazo, isaba ko habaho umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro bibera muri hoteli yitwa Ritz-Carlton iri mu mujyi wa Jeddah. Ukraine itegerejwe kugeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga wayo wo guhagarika intambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio bakiriwe na Mohammed bin Salman, igikomangoma cya Arabiya Saudite. Igitekerezo cyo guhagarika intambara cyatumye abantu bagira icyizere ko hashobora kubaho impinduka nyuma y'imyaka 3 ishize ibihugu by'Uburusiya na Ukraine bishyamiranye. Ubu abategetsi ba Amerika n'aba Ukraine bari mu biganiro bije nyuma gato y'uko ibyahuje Amerika n'Uburusiya nabyo byabereye muri Arabiya Saudite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye politiki yayo ku bijyanye n'iyi ntambara, aho igaragara nk'ishaka kuyihagarika vuba mu gihe yatangiye ibiganiro n'Uburusiya, ndetse ikima Ukraine ibikoresho bya gisirikare kandi ikagabanya kuyisangiza amakuru y'ubutasi. Radiyo ijwi ry'Amerika dukomereza aya makuru muri Uganda. Uganda yohereje abasirikare bayo i Juba, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo, kugarura umutekano. Ivuga ko ari guverinoma ya President Salva Kiir yabiyisabye. Eugene Mukankusi aratubwira iyi nkuru. Mu minsi ya vuba umwuka mubi warazamutse muri Sudani y'Epfo, igihugu gikize kuri peteroli, kuva guverinoma ya Perezida Salva Kiir ifunze abaminisitiri 2 ndetse n'abayobozi bakuru benshi mu gisirikari bifatanyije na Vice Perezida wa mbere Riek Machar. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Uganda Muhozi Kainerugaba mu nyandiko zitandukanye yashyize ku rubuga X mu ijoro rishyira wa kabiri yagize ati: kuva mu minsi 2 ishize imitwe y'ingabo zacu zidasanzwe yinjiye i Juba kugira ngo iharindire umutekano. Muri imwe muri izo nyandiko Kainerugaba yagize ati: twebwe UPDF ingabo za Uganda twemera Perezida umwe rukumbi wa Sudani y'Epfo nyakubahwa Salva Kiir. Ikintu icyo ari cyo cyose cyo kumurwanya ni ugutangiza intambara kuri Uganda. Felix Kurayige, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, yavuze ko guverinoma ya Sudani y'Epfo ariyo yasabye ko abasirikare boherezwa. Kurayige cyakora yirinze gutanga ibisobanuro birambuye ku mibare y'abasirikare boherejwe.
minisitiri w'itangazamakuru muri leta ya Sudani y'Epfo n'umuvugizi w'ingabo ntibitabye telefone zifuzaga ibisobanuro. Nyuma y'intambara y'abenegihugu muri Sudani y'Epfo mu 2013, Uganda yohereje ingabo zayo i Juba kugira ngo zongerere ingufu iza Kiir zarwanaga n'iz'amashara. Nyuma zaje gukurwayo mu 2015. Cyakora ingabo za Uganda zongeye koherezwa i Juba mu 2016 nyuma y'imirwano hagati y'impande zombi, ariko nazo zaje kuvanwayo. Uganda ifite ubwoba ko habaye intambara mu majyaruguru y'igihugu gituranye bishobora kohereza impunzi ku butaka bwayo, bikaba byateza umutekano muke. Ijwi ry'Amerika, ibyago si intambara gusa ahubwo ni n'indwara. Muri Tanzania guverinoma yatangaje ko yatahuye abantu babiri banduye ubushita bw'inkende. Ni ubwa mbere iyi ndwara igeze muri Tanzania. Eugene Mukankusi. Abo bantu bagaragaje ibimenyetso bashyizwe mu kato kandi bapimwe, barimo umushoferi w'ikamyo wari uvuye mu gihugu gituranye ajya i Dar es Salaam. Muri raporo y'ikigo cy'ubuzima cy'umuryango wa Afurika yiyunze yo ku cyumweru gishize, hemejwe abantu 634 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende kuva mu kwezi kwa mbere mu bihugu 22. Abantu 25 bahitanywe n'iyo ndwara. Virusi y'ubushita bw'inkende ishobora kwanduza abantu binyuze mu kwegerana bya hafi. Iyi ndwara itera umuriro, kubabara imitsi, kandi ikarangwa n'ibibyimba biza ku ruhu byuzuye amazi. Ikindi, ishobora kwica uyirwaye. Mu gihe rero muri Tanzania hari ikibazo cy'ubushita bw'inkende, muri Nigeria bo bafite ikibazo cy'indwara ya mugiga, meningite mu gifaransa. Nuko rero iyo ndwara imaze guhitana abantu 26 byibura, ni mu majyepfo y'igihugu. Byatangajwe rero n'umuyobozi ushinzwe ubuzima muri Nigeria. Nabyo turabigezwaho na Eugene Mukankusi. Nigeria ni kimwe mu bihugu byibasirwa n'iyi ndwara ku mugabane wa Afurika, ahagaragaye byibura abantu 1700 bayirwaye mu mwaka ushize, kandi muri leta zirindwi hapfuye abantu barenga 150. Komiseri ushinzwe ubuzima muri leta ya Kebbi, Musa Ismaila, yemeje iki cyorezo, avuga ko umubare w'abantu barwaye iyi ndwara wiyongereye mu turere dutatu. Mu itangazo yatanze ibimenyetso by'iyi ndwara birimo kugira umuriro mwinshi, kubabara umutwe bikabije no kugagara ijosi. Abantu 248 bakekwaho iyi ndwara bashyizwe ku rutonde hamwe n'abandi 11. Ibipimo byabo byoherejwe muri laboratoire y'igihugu mu murwa mukuru Abuja. Ibizamini bibiri byagaragaje ko ba nyirabyo nta burwayi bafite, mu gihe 9 bagitegereje nk'uko Ismaila abivuga. Indwara ya mugiga ifatira mu bwonko no mu rutirigongo, ishobora guterwa n'ubwandu bwa virusi cyangwa bagiteri. Ikwirakwira cyane cyane biciye mu gusomana, kwitsamura no kuba hafi cyane y'uyirwaye. Komiseri ushinzwe ubuzima muri leta ya Kebbi yavuze ko mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo, guverinoma y'igihugu yatanze imiti mu turere twibasiwe, ishyiraho n'ibigo byo gushyira abantu mu kato, ibifashijwemo n'abaganga batagira imipaka MSF, Igwandu, Jega na Ariero, uturere dutatu twibasiwe n'iyo ndwara. Mu mwaka ushize, Nigeria yabaye igihugu cya mbere ku isi mu gutanga urukingo rw'indwara ya mugiga, nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mukurikira ku maradiyo yanyu murayasanga no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 Radiyoyacu voa.com, kuri YouTube no kuri Facebook ni kuri Radiyoyacu voa. Dukomereza amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara yo mu ntara ya Kivu ya Ruguru yashenye ibigo by'amashuri byibura 70% muri grupema ya Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Umunyamakuru Jimmy Shukurani Bakomera aratubwira ingaruka zabyo ku burezi bw'abana. Aha turi ni ku ishuri ry'ibanze rya Kiyezi, rimwe mu mashuri akomeye muri grupema ya Rusayo mu teritwari ya Nyiragongo.
tukihagera ubuyobozi bwatubwiye ko ubusanzwe abana banditswe mu bitabo by'iki kigo bagera kuri 350. Gusa ukihagera ushobora kwibaza nimba aribwo amashuri agifungura umwaka bitewe n'ubuke bw'abanyeshuri buhagaragara kuri iyi nshuro. Ikigaragarira amaso ni uburyo imiryango n'amadirishya by'iki kigo hafi ya byose ubona ko bitakiriho. Ibi byibwe ubwo imirwano yakomerezaga muri aka gace kimwe n'ahandi hatandukanye muri teritwari ya Nyiragongo. Inyuma kandi iki kigo cyari gisanzwe gikoresha umuriro w'imirasire y'izuba. Ibyuma byose byaribwe. Umuyobozi w'iki kigo utashatse kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko ibi bitera impungenge ababyeyi benshi basanzwe bigishiriza kuri iki kigo kutohereza abana babo kwiga kuva aho ubuyobozi butangarije ko amashuri atangiye ku mugaragaro mu mujyi wa Goma no mu ntara hose. Ntabwo ari ahangaha gusa kuko no mu bindi bigo by'amashuri yaba ya leta cyangwa yigenga akorera muri teritwari ya Nyiragongo abanyeshuri ni bake cyane. Abandi bayobozi b'ibyo bigo byasuwe n'Ijwi ry'Amerika banze kuvugira kuri mikoro zacu bumvikanisha ko kugeza ubu ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye bigifite imbogamizi zo gutangiza amashuri kubera ko nyuma y'intambara yashegesha ku gace amashuri yasahuwe, ibikoresho bikibwa, andi mashuri agasenywa ku rwego rwo hejuru ku buryo gutangira kwayo ari inzozi zikomeye. Ikindi kigaragara ni umubare muke w'abana bitabira ishuri, mu gihe iyo unyuze mu nsisiro hagati usanga abana benshi barimo kuzerera. Bamwe mu babyeyi babo twavuganye babwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu impamvu batohereza abana babo ku ishuri ari ukubera ko batarabona ibikoresho by'ishuri, ibintu ku bana bamwe bavuga ko bibabangamiye cyane. Uyu ni Madamu Elizabeth Mukamiye, umwe mu babyeyi bigishiriza kuri ibyo bigo. Iyo bajya ku ishuri turwanga kubohereza ku mashuri, ntabwo turi kubona imyambaro bakambara, ntabwo kubarihira ndayo n'ibirato, bamwe bari kugenderaho nta birato banagira. Wakohereza umwana ku ishuri utagira ibirato nadufasha ku byo kurya nibyo bya mbere, twamara ko nibyo kurya wenda mukadufasha nuko abana bacu bakwiga. Kuba aba bana batarimo kujya ku ishuri, hari ababyeyi bo muri iyi teritwari bakomeje kugira impungenge z'uko bashobora kwishora mu bikorwa by'urugomo byabangamira umutekano w'abaturage. Dusabe Florence aterwa impungenge no kuba abana be bari mu rugo batiga. Hakuna inani buno nta mwayo dufite yo kuja ku ishuri, abana babayeho imibereho tubayeho n'imibereho mibi cyane. Twabura kugira impungenge kubera yuko umwana mu gihe cyari kwiga natwe tuba twishimye, ariko imibereho tubayemo ntabwo ari iyo kwicira umwana ku mashuri. Zimwe mu mpamvu zitera kubaho ku mubare munini w'abana batajya ku ishuri muri iyi grupema ya Rusayo harimo no kuba muri aka gace hakibarizwamo impunzi kugeza ubu zitarabasha gusubira mu bice zaturutsemo kubera kubura ubushobozi bwo gutaha. Deo Musekura ni umwe muri bo. Abandi bantu bamwe bavuye mu nkambi badafite icyerekezo, badafite na transport, nabo bacumbitse ino, ariko abana bo ntabwo bari kwiga bitewe n'iki, bari kubabwira ngo ni ukwishura kandi bafite ko na ruguru kandi babuze na transport yo kubageza iwabo, bakabura ukuntu abana baje ku ishuri. Uburyo bwabafasha kubageza iwabo byaba byiza, kubona transport yo kugenda bakagera iwabo ku majyi wabo. Bwana Mapinduzi Murefu Jean Claude, umuyobozi w'aka gace amashuri aherereyemo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma y'ubutumwa bwatanzwe n'inzego za leta hari icyo nabo bagiye gukora nk'inzego z'ibanze kugira ngo abana bose basubire ku ishuri. Wazazi warudishe watoto ku masomo. Ababyeyi bagomba kohereza abana ku ishuri kuko ariho bagomba kuba. Nta mwana ugomba kwirirwa azerera mu nsisiro. Ibyo ntabwo bishoboka kandi ntidushobora kubyihanganira habe na gato. Ndabyumva ko bafite ibibazo cyane bijyanye no kubura uko bishyura amashuri y'abana. Ntekereza ko ari inshingano zacu twebwe babyeyi kohereza abana ku ishuri kuko umwana kuguma mu rugo atari kujya kwiga bishobora gutera ibindi bibazo. Gusa mu cyumweru gishize guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya Ruguru yahuje abayobozi batandukanye b'uburezi abasaba ko bose basubira mu mirimo yabo, ibikorwa by'uburezi bigakomeza kimwe n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari ya Nyiragongo. Nyuma y'imirwano yashegesha aka gace, ibikorwa byinshi bitandukanye ubona ko bitarimo gukorwa neza nka mbere y'uko intambara zizengereza uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Dukomereze mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo kavukire. Umwe mu babyumvise ni Alphonse Nahimana, atuye mu gihugu cya Canada. Yashinze ishyirahamwe ryitwa NCDP, Niragira Community Development Project, rifasha abaturage guhinga bya kijyambere no gutubura umusaruro. Ubu rikorera mu ntara z'igihugu 8.
mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'impuguke mu by'ubuhinzi enjeniyeri agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'ishyirahamwe NCDP. iryo shyirahamwe NCDP ryashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada. Yarishinze muri 2015 ubu akaba ariko ryababa imyaka 10 rishinzwe. Rero ubu yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi. Rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura uruzogi mbere ko nagize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona. Niho rero yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya segekuruza wiwe. Hama barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora, rero baciye baza baravuga bati natwe turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu. Ubu rero harageze ama NCDP ashika mu ntara nka 7-8. Rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP ndibatira Igitega, hariho NCDP Nahayo, amazina atandukanye umwe wese bivanye n'iyo avuka acaza arashira kwirindi zina ryiwe. Kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro, bahinga bate, bahinga iki? Mu bikorwa dushira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ivyunyunyu igiterwa kiba gikeneye, na cane cane tukaraba yuko dufise ivyunyunyu byitwa NPK, ni kuvuga azote, phosphore, potassium, ni kuvuga ni ivyunyunyu bikuru igiterwa kiba gikeneye. Aho rero kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura, ivyo wese twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini. Hanyuma turabigisha rero n'ibijanye no kugwiza imivyaro y'ibitoki na cyane cyane bitanga umusaruro, haba nk'ubumara amasenga, ibisahira, ivyarubone. Hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharagi no ku bigori hamwe no ku biraya. Ubwo turaba na cyane cyane biterwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo naba abanywanyi bo ma cooperative nabo bashobore kuronka ivyo bafungura bonge baronka n'ivyo basarurira isoko. None se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye, tuvuge hari Muramvya, hari Ngozi, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Bururi, hari na Muramvya nyirizina, birumvikana kubera ko niho byatangiriye. Iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera ahandi mukabaho mu bijyana? No kuvuga ivyo dukora tumaze kubikorera i Muramvya barabishize kungurukana bumenyi, abarundi benshi barabibona nko ku YouTube. Hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyene baca bavuga bati natwe bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi y'iwacu ivyo ibiterwa bisanzwe bihakunda. Nimba ari mu ntara y'Imbo no kuvuga yuko naho duca tugerageza kuraba turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi iyo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri aho karere bati aha hakunda ibi. Tugeze mu ahantu mu intara y'Imbo naho duti harakunda ibitoki cyane turabishira kw'ingufu. Arahane naho tubona yuko hakunda ibitunguru, ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro. Ukuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha umwavu hariho hose naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze duca tugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishoboye kuzana vya vyunyunyu bikenewe. Ibitahari naho tukagerageza kuvyongereza turavye ibihari canke ivyo dushobora kuzanamwo kugira ngo uwo mwavu tuhe akanovera gakwiye. Marc Ndayimirije umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. NCDP ni Ragira Community Development Project, ni umushinga rero ishyirahamwe ryashinzwe n'umurundi uba muri Canada witwa Alphonse Nahimana kugira ngo afashe abarundi b'abahinzi n'aborozi
kwihingira bakurikije kijyambere kandi batubura n'umusaruro mu ntara zabo. Noneho tujya muri Sudani. Abavuye mu byabo kubera intambara bugarijwe n'ibibazo by'urusobe birimo iby'ibiribwa n'imiti yo kubavura. Fidele Nyongabo yaduteguriye inkuru irambuye. Khartoum Zakaria Ali aba mu ikambi muri leta ya Gedaref avuga ko kugaburira abana biwe bimugora cyane. Umwana wiwe w'umukobwa afise umwaka yamaze umunsi wose kuri uyu wa mbere ataronse icyo acisha ku munwa. Uretse ko yomowe n'intambara, Khartoum afise ikindi kibazo. Umuganga akora mu bitaro by'ishirahamwe ry'abaganga b'Abanyamerika bakomoka muri Sudani ariko amuvura indwara afise yo mu mutwe. Khartoum yavuze ko ubuzima mu ikambi y'impunzi yo muri leta ya Gedaref muri Sudani bugoye cyane kuri we no ku bana biwe batatu. Yagize ati nukuri uburyo mbayemwo buragoye, rimwe na rimwe ndasabiriza kugira ngo mbeho. Abafise amafaranga barampa amapawundi 100 mu mafaranga y'amanyasudani, abandi bakampa 200, gutyo nkaba ndonse ico kugaburira abana banje bane. Abanyasudani n'abanyamahanga bahunze intambara hagati y'inteko za leta ya Sudani n'inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF mu mvunyapfunyo batangaje ko bahura n'ibibazo mu makambi y'abavuye mu vyabo muri leta ya Gedaref. Fitin Awad Ibrahim n'umuvyeyi w'umunyasudani afise abana 4 yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Avuga ko kuronka ibifungurwa agaburira abana biwe ari kibazo agira iminsi yose. Fitin Awad Ibrahim yagize ati haheze amezi 4 kuva dushitse ngaha. Kuva mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze twahawe ibifungurwa rimwe gusa. Iyumvire nawe umuvyeyi afise abana 6 yaronkeje ibifungurwa rimwe gusa mu gihe umuntu aba atakoze mu kiringo c'amezi 3. Dufise abana bishwe n'ikigoyi, mwabibonye igihe namwe bwe mwinjira mu ikambi. Nukuri dukeneye ko abana n'abageze mu zabukuru bagendana indwara bitabwaho n'abaganga gusumvya. Igihingwano yaduka ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum haraheze imyaka 2 imiryango yaba hafi yaho mu bisagara vya Omdurman na Bari yahungiye mu yandi mareta atandukanye ari mu gihugu haranga umutekano. Fitin Awad Ibrahim yavuze ko abavyeyi bari mu ikambi yahungiyemwo bahura n'ibibazo bitari bike birimwo kubura ifungurwa hamwe no kudashobora kwivuza. Yavuze ko ata bintu byinshi abavyeyi bafise kubera kutagira ubuzi bushobora kubafasha kuronsa abana ivyo bakeneye. Yavuze ko ivyo ari ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo mu ikambi bahungiyemwo ya Gedaref. Bamwe mu bapfasoni bari mu makambi y'abavuye mu vyabo bahunze batari kumwe nabo bubakanye mu gihe abandi babuze abo bubakanye mu ntambara. Fitin Awad Ibrahim yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum ari kumwe n'abana biwe. Avuga ko atamakuru y'umugabo wiwe afise kuva ingwano yadutse muri Sudani. Yagize ati umugabo wanjye ntituri kumwe, mfite umwana urwaye afite ikibazo, afite rheumatism, ibintu bikaba bigenda birushaho kuba nabi. Iyo ndwara imaze kumugera ku mutima, akeneye kwipimisha. Nanjye ubwanjye ndarwaye kandi nta mafaranga mfite yo kwipimisha kubera ko amashyirahamwe bagira neza atarimo kudufasha. Intambara muri Sudani yadutse mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2023 yakuye mu vyabo imiryango ibihumbi n'ibihumbi. Abo bahunze bava ku mugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bibiri bifatanye biri hafi yaho vya Bari na Omdurman. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Somalia abantu bitwaje imbunda bateye hoteli yo mu mujyi witwa Baldwene hagati mu gihugu, aho abatware b'imiryango gakondo n'intumwa za guverinoma bari bateraniye mu nama. Eugenie Mukankusi arabaha inkuru. Ababyiboneye hamwe nabo mu miryango yabo nibo babitangarije ibinyamakuru. Dahir Amin Jesso, umudepite wo ku rwego rw'igihugu ukomoka i Baldwene, yavuze ko abantu batari munsi ya 4 bishwe ariko ko bari bakibarura abahitamwe n'icyo gitero. Umutwe w'abarwanyi bakisilamu Al-Shabaab mu itangazo wavuze ko ari wagabye icyo gitero wica abantu barenga 10. Ali Suleiman, umucuruzi wiboneye iby'icyo gitero, yagize ati twabanje kumva igisasu cya rutura gikurikirwa n'amasasu, hanyuma humvikana ikindi gisasu. Uyu mucuruzi Suleiman yongeyeho ko ibice bimwe bya hoteli Kahira byari byarahindutse amatongo ubwo ingabo za leta n'abitwaje intwaro bahasakiraniraga. Undi mutangabuhamya utuye hafi y'iyi hoteli, Halima Nur,
yavuze ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kugenda rwumvikana. Al-Shabaab ikunze kugaba ibitero bikoreshwamo imbunda muri iki gihugu giherereye mu ihembe rya Afurika kiri mu mutekano muke, mu gihe uyu mutwe ugerageza guhirika guverinoma ngo ushyireho ubutegetsi bwawo bugendera ku itegeko rikakaye rya Kisilamu Sharia. Noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati. Abahezanguni bari mu butegetsi bwa Isirayeli bashyigikiye umugambi wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ejo hazaza h'intara ya Gaza yo muri Palestina. Uyu mugambi ugamije gukura abanyapalestina hafi 2,300,000 mu ntara ya Gaza no kubatuza ahandi. Abo bahezanguni bemeza ko uyu mugambi utanyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, naho abanyapalestina ntibawushyigikiye na gato. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Linda Gradstein uri i Yeruzalemu mwayisemuriwe na Edi Rwema. Aba bagizwe n'abadepite batsimbaraye ku bya kera mu nteko ishinga amategeko Knesset bateranye ku cyumweru gishize mu nama idasanzwe kugira ngo batangaze ko bashyigikiye umugambi watangajwe na Perezida Donald Trump wo kwimura mu ntara ya Gaza abanyapalestina barenga 2,000,000. Minisitiri w'imari wa Israeli Bezalel Smotrich yahise atangaza ko agiye gushyiraho ibiro bishinzwe abimukira muri Minisiteri y'Ingabo bigamije gushishikariza abanyapalestina kuva muri Gaza. Buri faranga tuzashora mu gushishikariza abantu kwimuka rizaba ari rito cyane ugereranije nayo dushora mu ntambara zihoraho. Ingengo y'imari ntizaba inzitizi kuri uyu mugambi. Ntabwo ari umugambi usanzwe, ni amahirwe yo guhindura amateka mu burasirazuba bwo hagati na Isirayeli. Umudepite Simcha Rothman avuga ko uyu mugambi wo kwimura abanyapalestina usobanutse kuruta uwatanzwe na Misiri n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. Avuga ko uwo mugambi wabo wo uha uburenganzira ubutegetsi bwa Palestina kuyobora Gaza, ariko ntubaha ububasha bwo gusenya no kwaka intwaro abagize umutwe wa Hamasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hari abantu bavuga ngo reka tugorore Hamasi, reka duhe amahirwe Hamasi yo kongera kubaka igisirikare cyayo. Wavuga ute ko icyo ari igisubizo gisobanutse? Si cyo. Giteye ubwoba kandi giteye ubwoba kuri Gaza. Giteye ubwoba ku batuye Gaza, kinateye ubwoba ku mahoro mu karere. Umuhanga mu by'amategeko Eugene Kontorovich wo mu kigo Cohelet Policy Forum cyo muri Israeli wegamiye ku ruhande rw'abahezanguni, we avuga ko kwimura abantu ubakura mu bice byibasiwe n'intambara bitica amategeko mpuzamahanga. We know that in time of war there are refugees. Turabizi ko mu bihe by'intambara havuka ibibazo by'impunzi. Urugero, muri Afghanistani hagaragaye impunzi ziba miliyoni. Niko bimeze muri Syria. Muri Ukraine naho hahunze ababarirwa muri za miliyoni. Ariko ntibyigeze byitwa itsembabwoko. Ubu noneho nta bushake buhari bwo gutuma abantu bitwa impunzi bigenderewe, ahubwo ni ingaruka z'intambara. As a consequence of war. Ku rundi ruhande, abahagarariye imiryango ishyigikiye impindura y'amatwara babibona ukundi. Uyu ni Hagit Ofran wo mu muryango Peace Now Settlement Watch wo muri Israeli. This is not voluntary. Ibi ntabwo ari ukwimura abantu ku bushake bwabo, ni ukubirukana no kubakura mu byabo. Ni icyaha cy'intambara kandi ni ukwambura ubumuntu ikiremwa muntu. Iyo usanze abantu aho batuye ukabashyira mu kaga, warangiza ukavuga ko bifuza kwimurwa, ntibivuze ko baba bashaka kwimuka ku bwende bwabo. Benshi mu badepite muri Knesset bashyigikiye ko Israeli isana imidugudu 21 y'Abayahudi ikanabagarura ku butaka busanzwe ari ubw'Abarabu mu ntara ya Gaza. Abayahudi bari baravuye kuri ubwo butaka mu 2005 ubwo ingabo za Israeli zavaga muri iyo ntara. Daniel Wise nawe wigeze gutuzwa muri bene iyo midugudu ashyigikiye icyifuzo cyo gutuza Abayahudi mu ntara ya Gaza. Abaturage ba Israeli biteguye kurwana, biteguye gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Perezida Trump cyo kwimura abanyagaza. Nanone kandi abanya-Israeli biteguye kandi bashishikajwe no gusohoza intego yabo yo gutuza muri Gaza yose Abayahudi gusa.
Nubwo kongera kubaka imidugudu y'abayahudi mu ntara ya Gaza biboneka nk'ibishobora kugorana, abanyayisiraheli benshi bashyigikiye ko umutwe wa Hamasi utagomba kugira uruhare kuri hazaza h'iyo ntara. Kugira ngo ibyo bishoboke, bavuga ko bizasaba gukura abanyapalestina muri Gaza. Nshuti banywanyi, iyi nkuru niyo dushorejeho aya makuru yo kuri iyi saha. Mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha w'ijwi ry'Amerika. Mbifurije amahoro n'amahirwe, umugoroba mwiza, murakarama.